Muraho neza abakunzi ba ATV Rwanda, ndabaramukije mbatangije umwaka wa 2025 mbashimira uburyo mwagiye mukurikira ibiganiro byacu ku buhinzi n'ubworozi. Mbazaniye ibiganiro by'imaramatsiko ku bibazo bitandukanye mwagiye mutubaza ku buhinzi n'ubworozi bikozwe kinyamwuga. Guhera uyu munsi muzajya mubona icyegeranyo cyihariye ku buhinzi n'ubworozi kuri ATV Rwanda buri wa gatatu wa buri cyumweru. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo y'ingenzi cyane, aho tuza kwibanda ku ikoranabuhanga no guhanga udushya mu buryo bwo kuhira ibihingwa. Ni ubuhanga bugezweho bwitezweho guhindura ubuzima bwa muntu ku isi, nk'abanyarwanda tukihaza mu biribwa ndetse tugasagurira n'amasoko yaba y'imbere mu gihugu ndetse n'ayo mu biyaga bigari. Ndi Elias Hakizimana, ni mu ntiza amatwi muhanga amaso ATV Rwanda, twige, tumenye, tubaze, dusobanukirwe, dushora imari mu buhinzi n'ubworozi bikozwe kinyamwuga, duhanga udushya, tunifashisha ikoranabuhanga mu isi nshya y'ubuhinzi n'ubworozi. Kugeza ubu igihugu cy'u Rwanda gikoresha ubutaka bungana na hegitari 48,500 mu kuhira imyaka mu gihe gito, ariko guverinoma ikaba ifite gahunda yo kongera ubwo butaka bukagera kuri hegitari 102,281 mu myaka 6 iri imbere, nk'uko biteganywa muri gahunda ya 4 y'iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi. Nk'uko byagarutsweho mu nama nyafurika yigaga ku buhinzi ASF Forum 2024 yabereye i Kigali, inzobere zisanga kuhira kinyamwuga ari urufunguzo rwo kwihaza mu biribwa. Emmanuel Ndayizigiye, umuyobozi mukuru wa Yala Group, agaragaza ko kuhira ari inkingi y'ingenzi mu buhinzi n'ubworozi. Mu magambo yuje ubwenge n'ubushishozi, ubunararibonye n'ubunyamwuga, Ndayizigiye yagize ati: amazi ni ubuzima, nta buhinzi bw'igihe cyose bukorwa hatari amazi. Twibaze, ni gute dufite imigezi nka Nyabarongo, Agatobwe n'Akanyaru, ariko tugategereza imvura? Iki ni igihe cyo gushora mu kuhira kinyamwuga. Yala Group ifatanyije na Minagiri, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB, yatangije umushinga wo gukodesha ibikoresho byo kuhira, abahinzi bakishyura nyuma yo kweza. Ibi byitezweho guteza imbere ubuhinzi no kugabanya amapfa mu gihugu. Mu guteza imbere iki gisata cy'ubukungu gifatiye runini abatuye isi, urubyiruko rufatwa nk'inkingi ya mwamba ubu ndetse n'ejo hazaza, kuko ari rwo mbaraga z'igihugu. Mu ntara y'Iburengerazuba, abanyeshuri bo muri College ADEC Ruhanga bakoresheje ubumenyi bw'ubugenge mu gukora imashini yifashisha ingufu z'umuyaga mu kuhira. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru mu magambo afite ubutumwa mvamutima, Mihigo, umwe muri bano banyeshuri, yarivugiye ati: twabonye umuyaga ari ingufu zidashira, twaravuze tuti reka tuwubyaze umusaruro mu gufasha abahinzi buhira mu misozi miremire. Imashini z'aba banyeshuri zamaze gukemura ikibazo cy'abahinzi bo muri ako gace, zifasha kubona umusaruro mwiza. Ibi birerekana ko urubyiruko rufite ubushobozi bwo guhanga udushya duhuza ikoranabuhanga n'ubuhinzi. Leta y'u Rwanda itera inkunga urubyiruko mu gukoresha ikoranabuhanga ryo kuhira. Ikoranabuhanga kandi rikoresha amashanyarazi riza ku isonga mu guhenduka kandi rikaba ridahumanya ikirere. Leta kandi ikomeza gufasha urubyiruko kugira ibikoresho bigezweho byo kuhira binyuze muri gahunda ya nkunganire. Leta ifite intego yo gukuraho inzitizi zose zabangamira iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi, bikajyana n'intego mpuzamahanga yo kurandura inzara muri Afurika bitarenze mu mwaka wa 2025. Nyuma yo gusobanura uko ikoranabuhanga rikomeje guteza imbere ubuhinzi mu Rwanda, by'umwihariko mu byerekeranye no kuhira imyaka hifashishijwe udushya n'ibikoresho bya kijyambere, ni ingenzi ko tugaruka ku zindi ngingo zishobora kunganira iyi gahunda y'iterambere ry'ubuhinzi. Aha twavuga nko guhugura abahinzi ku mikoreshereze y'ikoranabuhanga,
aho abahinzi bo mu cyaro cyane cyane abataragize amahirwe yo gukataza mu mashuri ngo bavome y'ubumenyi usanga bakeneye amahugurwa ahoraho ku mikoreshereze y'ikoranabuhanga mu buhinzi, kugira amakuru ahagije mu mikoreshereze y'ibikoresho nka za drone, porogaramu za telefone cyangwa uburyo bugezweho bwo kuhira bizatuma bagera ku musaruro urambye kandi wiyongereye, binongerere umuvuduko igihugu wo gukomeza kubaka iterambere abanyarwanda bifuza. Tutibagiye kandi uruhare rw'abafatanyabikorwa n'abikorera ku giti cyabo, aha ndavuga nka ba rwiyemezamirimo, kuko iyo bashoye imari mu kugura no gukwirakwiza ibikoresho bikoreshwa mu buhinzi bijyanye n'ikoranabuhanga birimo imashini zihinga, izuhira ndetse n'ibikoresho by'ubuhinzi byoroheje bishobora gukoreshwa n'abahinzi bato, bifasha leta muri wa muvuduko w'iterambere rirambye. Kugira ngo ikoranabuhanga rigere kuri buri wese, birakwiye ko hagabanywa ikiguzi cy'ibikoresho nk'imashini zikoreshwa mu buhinzi. Iyo dusubije amaso inyuma tukareba aho u Rwanda rugeze mu guhanga udushya no guteza imbere ikoranabuhanga mu bisata bitandukanye bigize ubuzima n'imibereho myiza y'abaturarwanda, ntawashidikanya ko mu gihe gitebutse kiri imbere uburyo bushya bw'ikoranabuhanga bushingiye ku bumenyi bwa artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhangano bwazifashishwa mu iterambere ry'ubuhinzi, harimo na gahunda zo kuhira. Ubu buryo bushobora kwifashishwa mu gusuzuma ikirere, gukurikirana ibihingwa byatewe no gutanga inama zijyanye n'igihe cyiza cyo gusarura. Mu gihe kandi haboneka amahugurwa n'ibikoresho by'ikoranabuhanga ku bahinzi, biragoye ko ibyo gusa byafasha kugera ku ntego nta bikorwa remezo bihagije bihari. Amahugurwa n'ibikoresho by'ikoranabuhanga ntacyo byamarira abahinzi niba nta mashanyarazi cyangwa internet mu bice by'icyaro. Hari ingamba zikwiye gushyirwa mu bikorwa mu kubaka ibikorwa remezo by'ibanze bifasha gukwirakwiza ikoranabuhanga mu bice byose by'igihugu. Ubushakashatsi bwerekeranye n'ubuhinzi bugezweho bushingiye ku ikoranabuhanga bugomba kongerwa. Abashakashatsi bakwiye guhora bategura udushya twinshi tugamije gukemura ibibazo abahinzi bahura nabyo. Ibi byose bishyirwa mu bikorwa bizafasha kuzamura umusaruro w'ubuhinzi no guhindura ubuzima bw'abahinzi b'icyaro mu Rwanda, bityo igihugu kigere ku ntego zacyo zo kugira ubuhinzi burambye kandi bugeza ku iterambere ry'ubukungu. Mu bikorwa bitandukanye leta isanzwe ifatanyamo n'abafatanyabikorwa bayo biteza imbere imishinga yo kuhira imyaka, ntitwakwirengagiza umuyoboro w'amazi wa Nyabarongo ufite uburebure bwa metero 363 n'ubuhagarike bwa metero 59. Uyu muyoboro ubitse metero kibe miliyoni 803 z'amazi zifashishwa mu kuhira kuri hegitari zisaga 20,000 z'imirima, ukanatanga megawati 43 n'ibice 5 z'umuriro w'amashanyarazi. Uyu mushinga wiswe Nyabarongo Multipurpose Dam mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa umuyoboro w'amazi ufite imimaro y'uruhurirane, ni igice kigaragaza icyerekezo u Rwanda rwari rwihaye cyo kuhira hegitari 1,284 z'imirima bitarenze umwaka wa 2024 hagamijwe kuvugurura ubuhinzi no kongera umutekano w'ibiribwa. Undi muyoboro w'amazi wubatswe mu gushyigikira no kwagura ibikorwa byo kuhira ni umuyoboro w'amazi wa Muvumba ufite ubuhagarike bwa metero 39, ukaba ubitse metero kibe miliyoni 55 z'amazi. Uyu muyoboro nawo wuhira hegitari 8,800 z'imirima, ukanatanga metero kibe 50,000 z'amazi ku munsi ku bantu bagera ku 300,000, ugatanga kandi gigawati 6.94 z'umuriro w'amashanyarazi buri mwaka. Binyuze mu mishinga nka Nyabarongo na Muvumba, u Rwanda rurerekana ko ishoramari ari ingirakamaro mu bikorwa remezo bishobora gufungura amahirwe mu rwego rw'ubuhinzi, bikaba imbarutso y'iterambere no kurwanya ubukene ku miryango myinshi mu gihugu. Hashingiye kuri gahunda ya kabiri y'igihugu y'ivugururwa ry'iterambere NST2, nk'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB cyabitangaje mu mpera z'umwaka wa 2024, u Rwanda rurateganya kongera ubuso bwuhirwa hakoreshejwe imirasire y'izuba kuva kuri hegitari 646 bukagera kuri hegitari 1,146 bitarenze mu mwaka wa 2029. Aganira n'ikinyamakuru The New Times, Jerome Hitayezu, umuyobozi w'ishami ry'ibitunganyirizwa ku butaka, ubuhinzi bukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga rigezweho n'iyamamaza buhinzi muri RAB, yavuze ko muri NST2 bafite intego yo kongera hegitari 500 zikoreshwamo uburyo bw'imirasire y'izuba mu kuhira imyaka bitarenze umwaka wa 2029. Kugeza ubu mu Rwanda hegitari 646 z'ubutaka ziruhirwa hakoreshejwe imirasire y'izuba. Akarere ka Bugesera, kamwe mu twakunze kwibasirwa n'amapfa, niko kaza ku isonga na hegitari 236 zuhirwa
hifashishijwe imirasire y'izuba. Kakagubwa mu ntege na Kayonza ifite hegitari 144, Rwamagana ifite hegitari 120, Nyagatare ifite hegitari 96, Ngoma ifite hegitari 40 na Ruhango ifite hegitari 10. Bakunzi ba ATV Rwanda, ibi ni bimwe mu by'ingenzi twifuje kubagezaho mu kiganiro cy'uyu munsi. Muri make, kuhira kinyamwuga n'ikoranabuhanga ni urufunguzo rwo kugera ku buhinzi burambye kandi ni intambwe ikomeye igana mu kwihaza mu biribwa no kwiteza imbere. Ubu dukurikiye kuri iyi televiziyo, ntiwibagirwe uruhare rw'urubyiruko mu guhanga udushya n'imishinga leta yashyizeho mu gushyigikira ubuhinzi. Ndabashimiye kubw'igihe cyanyu mwatugeneye. Ibuka gukanda subscribe kuri ako kazogera kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro byacu byihariye kuri ATV Rwanda. Sangiza abandi iki kiganiro ndetse n'ibindi tuzagenda tubagezaho. Bahinzi borozi, mbifurije amahoro n'amahirwe mu mwaka wa 2025. Uzababere w'uburumbuke, muhinge mweze, mutunge mugwize. Dusubire kuwa gatatu w'icyumweru gitaha. Jenari Elias Hakizimana kuri ATV Rwanda.